prenons ce match avec beaucoup de sérieux. Eden peewo e ngal potital e titnaare e deyre mawnde. Eden jaaɗi hen kadi e nunɗal e heddaade e heɓlo moƴƴo e bangeeji kala ngam moƴƴinde tinodiral ngal. Jooni noon eɗen poti tinnaade e potital ngal ngam heɓde poolgu. Ɗum ma firtu ko heewi sabu ma addu Sénégal heddaade e jonde aranere nde. Si en jokki e peeje men e ngo fijo en dokki ko men fof mbiɗo sikki mamen kep poolgu sabu eɗen jogii kala fartange dañde poolgu. Ko wawi hen wonde fof eɗen jaɓa wonde eɗen jeeya e diɗɗe ɓurɓe mawnude e ngo fijo. Kono kadi Sénégal ko kippu mawɗo e ngo folotiro ko tinodiral sattungal wonata hakkunde men e bene. Kono enen jogii peeje ngam heɓde poolgu. Sukaaɓe amen ɓe eɓe jogii fartange ngam dañde poolgu janngo e fijo ngo. Kono heddaade kadi e wadde kala mbawka e hak ngam heɓde poolgu. Toujours les 3 points.